Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadama kabar tantretan matura satya jasa moga pada beres kafi kena beres petena kenan beres dompet kena dompet manter tak kosong kena ya manter beda esena. Abeli pole kena ban katemon pole kalaban ca Alex dalam channel Madura Review. Kesempatan mangken kena ca Alex bakal review cetung film tentang dua orang seaniat ntar ke tengah hutan. Kaangkui aburu rusa tapi ternyata tengah hutan malah ketemuan serigala kelaparan kena. Jadi tak usah abit-abit boleh nggak apa keseruan film langsung pindah ke film. Selamat menyaksikan. Awal film tampil lagi pada orang sepang tapangan tengah hutan. Adegan pun abali de seareh sebelum kena bade situng orang lake entar de tengah hutan ternyata reng lake jia entar de romanah kancana. Reng lake jia nyaman Robert kena ban reng bini ria kancana anyama Sophia. Sophia pun ngena laki Robert de lakena anyama Nolan. Guess we're all here then. Ternyata kena Robert ria seorang pemanah jitu ban Sophia nyuruh Robert ke romanah kaangkui ngajarin Nolan kena. Yeah. We make them out of plastic too, all kinds. Robert pun nyuruh Nolan acecel, tapi sayang celenya menoreng tak tahu kena akhirah Nolan pun gele ben binina. Nolan pun nyuruh Sophia acecel kia, Sophia pun acecel meskipun tak tepat de target tapi aja lebih bagus dari Nolan. Robert pun heran kena arapa Sophia mi bisa meleset padahal saben ki prabena Sophia riah lumayan titis. Tapi Sophia tak jawab ceng cuma misem kena. Nolan pun acecel pole tapi hasilnya percuma lakar mun tak bakat tak ning paksa kena. She's a vegan now. She's not a fucking... Amarga Nolan tak bisa bentak bakat neku pajar kena akhirnya Robert pun ngajarin tembak kena ben ternyata hasilnya lebih memuaskan. Singkat cerita waktu malam Nolan sibo ban kelakon kena dengan Robert ban Sophia sibo amain kartu. Nolan pun aromasa tampuruan kena amarga Sophia cek senengah amain kartu ban Robert. Akhir Nolan pun masuk de kamera. Ben perdebatan antarana Sophia ban Nolan pun terjadi. I said easy for you to say. Well, because you don't think that It's your fucking business that I was... Yeah, Sophie, that's it! Walk away! Amarga perdebatan jia kabedaan malam jia tak pate nyaman. Robert pun tak nyaman rasa kia kena amarga Sophia ben Nolan atokar. Robert pun akhirnya asa porah de Sophia. Tapi untung suasana normal pole ben bisa juk toju areng bareng sambil lalu ada kanteh masalah ka audien. Juga nan arempek masalah rencana deku seentara de hutan ka angkui aburu rusa. I was making a point to answer your question. Why am I... Eka dekung Nolan ben Robert ayap siap ben ternyata Sophia tak bisa nuruk kena. Sophia pun keng cuma bisa mesen dek Robert ke angkui aja geh lah kena. Juga nan Sophia beri peluru emas dek Robert. Ben akhirnya Nolan ben Robert pun mangkat kia kena. Nolan ban Robert lanjut kaki perjalanan kalaben ajalan sokong. Sampuna abit ajalan soko akhirnya ketemun kiah ben rusa. Robert ampun siap ben pajar tapi Robert bolong ben nyuruh Nolan bayi senembak. Nolan pun langsung ngiker kena tapi sayang amarga tak toman aburu Nolan pun tak teke senembak. Akhirnya Robert langsung turun tangan kena. Tiba-tiba muncul pole rusa selain.
Robert pun langsung nembak rusa aja kena, tapi sayang tak mapan saing ke rusa naki bisa buru. Akhirnya Robert ben Nolan pun langsung nabeng rusa aja kena, kala ben nuro bunte dere se acap-capen. Saampuna nabeng cek jauh na akhirnya Nolan pun ngajak abeli kena. Robert ben Nolan pun abeli, ben ketika depa kenengah rusa sebelum ternyata rusa jia tepang kakan ben serigala. Robert ben Nolan pun cuma bisa nengenang karena tako calma kiang. Robert berusaha ngalah tembang tapi sayang tembang tekai kena. Amarga letak sabar, akhirnya Nolan pun niat ngalah tembak jia tapi langsung calma ben serigala. Robert pun langsung nembak serigala aja kena, tapi tiba-tiba rombongan serigala selain langsung dateng kapi. Sedangkan Nolan pakun keke ben serigala. Sampai akhir kena Robert berhasil ngusir serigala aja, sementara Nolan cal-cal kapi bu gelbuan kena. Ben ternyata kena Robert tak gelem nolongin, ben Nolan pun kinaki tengah hutan. Sedangkan Roma Sophia tiba-tiba nite beling kena. Lain kenangan Robert pun buruh mabur kena, letak peduli dek Nolan sama sekali buruh pokoknya. Saampuna depa Roma Robert langsung akatoan Sophia. Sophia pun terkejut karena Robert engak reng bingung. Sophia atanyala kena bede dimah. Robert pun jawab bahwa Nolan bede tengah hutan serang ben serigala. Akhirnya Sophia pun langsung siap-siap ke angkui nolongin lah kenang. Sophia pun nyuruh Robert ke angkui nutuaki lokasi Nolan bede dimah. Akhirnya Robert ben Sophia pun langsung mangkat kena. Tapi aneh kena Robert tak langsung nuduhaki posisi Nolan ben nyuruh Sophia apesa male lekas temu kena. Padahal Robert ria tahu dimah posisi Nolan. Ben ketika Sophia aleng-leng senyare Robert keng cuma ajelingaki. Sedangkan Nolan bede dalam kabedeen se tak pate sae. Sophia pun atanya Nolan ria ki odi apa enje. Robert pun jawab ki odi. Terus mun ki odi arapa Nolan mi kinaki mi tak sambih mulai bayi. Sophia pun sajen ngamuk kena saampuna tahu bahwa Nolan kinaki kalah bentak negu senjata sama sekali. Di luar dugaan kena Robert pas ngocah bahwa Robert riah lebur dak Sophia ben Nolan jua tak pantas asanting ben Sophia kocang kena. Akhirnya Robert pun langsung papiar ben Sophia. Sophia pun akhirnya mangkat ke TV kena sedangkan kenangan lain Nolan ampun letak kuat. Akhirnya Robert aromasa keleroh ben Robert pun langsung mangkat de lokasi Nolan. Tapi sayang tiba-tiba bensinnya tade kena. Robert pun ambu ben ngalah bensin cadangan. Tapi sayang bensinnya dumpa amarga Robert tak kerjet saampuna ngiding suarana serigala. Robert pun langsung siap-siap kalah ben ngalah tembang. Robert pun ngeter kapi kena amarga kepong serigala. Ben ternyata tembang jia tade peluruna. Akhirnya Robert pun guna aki pajer kena. Tapi amarga ngeter kapi kena, Robert pun pot lopot tak gelem tepa. Akhirnya Robert calma ben serigala. Ontong Robert ki sempet ngalah todi ben ki selamat. Tapi tiba-tiba kena serigala dateng pole. Robert pun engak de peluru emas beri Sophia ben guna aki peluru emas dia kena.
Sedengane kenangan lain Sophia nemu lampede sokona serigala. Sophia pun langsung ngalak pajer saampuna ngiding suarana serigala. Tapi sayang pajer keker kena ambar ke tekerjet tiba-tiba bede serigala adeng. Sophia pun serang ben serigala jia. Akhirnya Sophia pun agoling ka dalam cureng. Tanangan Sophia sampai potong amar ke agoling dari atas, tapi Sophia tak menyerah kena ben ong ke pole de atas. Saampuna dapat atas Sophia pun ngalak pajereh ben ma terus nyareh lakena. Tapi sayang tengah perjalanan Sophia katemun pole ben serigala. Sophia pun berusaha meloros tanangan sepotong kena malai bisa aku naaki pajer. Makanya sake ejek aja kena ben Sophia. Bahkan ketika nace pajer tanangan ngeterkapi kena, tapi sayang tak sempat muncul Sophia langsung calma ben serigala kena. Tapi untung Sophia ki sempat ngalato di ben Sophia pun berhasil nusuk serigala jia ben serigala nah langsung buru kena. Sampai akhirnya Sophia berhasil nemu kabede nah lakena kena. Ternyata Nolan ki Odi kena. Sophia pun langsung merangkoh lakena. Tengah perjalanan mulai Sophia ben Nolan ngatela Robert nyander kak bungkaan. Ben saampuna teku kena ternyata Robert tak selamat kena. Sophia pun akhirnya mulai kalau ben aku akhirnya karena bensin Robert sedumpa. Ben akhirnya kena film pun tamat.